орж байгаа. 여기 베드로후서 3장 10절 말씀부터 우리가 보죠. За 2-р Петр 3-ын 10-р эшлэлээс эхэлнэ. 여기 3장 10절에 그 주의 재림의 날에 대해서 이렇게 말씀을 하고 있습니다. За одоо энэ 2-р Петр 3-ын 10 дээрээс харах юм бол эзэн дахин ирэх өдрийн талаар хэлж байгаа. 자, 주의 날이 도둑같이 오리니 그렇게 말씀했죠. За 10-ыг харах юм бол эзний өдөр хулгайч шиг ирэх болно гэж хэлсэн. хулгайчтай адилхан. 주의 재림의 날은 예수님께서 그날은 아무도 모른다. 아버지만 아신다고 그랬습니다. 천사들도 모르고 당신도 모르고 아버지만 아신다. 그렇게 표현했었어요. За тэгээ юу гэсэн гэхээр тэгэхэд тэнгэр нүргэн өнгөрч язгуур юмс галт хайлах болно гэж хэлсэн тийм. 자, 그것은 예수님이 오시는 날을 아무도 알지 못한다라는 뜻입니다. 그것만큼 예. хулгайч мэд ирнэ гэдэг нь хинч мэдэхгүй гэсэн үг хүмүүсийг Есүсийн ирэхийг. 그래서 도둑같이 온다라고 이렇게 표현한 겁니다. 도둑이 예고하고 오는 게 아니에요. 어느 날 갑자기 내가 생각하지 않는 그런 시간에 도둑이 오는 것처럼 예수님이 재림하시는 날도 그와 같다라고 표현한 겁니다. За тэгэхээр одоо эзэн Библиэлд тэгсэнтэй хулгайч мэд ирнэ гэж сануулсан. Хулгайчтай зөвөрлсөн буюу хулгайч хүн хизээч би танад очлоо гэж хэлдэггүйгээр нууцаар ирдэг. 그래서 도둑같이 오기 때문에 그날에는 잠깐만요. 자. 그래서 주의 재림의 날은 아무도 알지 못하는 시간에 예고 없이 찾아온다고 하는 것을 이렇게 도둑같이 온다라고 표현한 겁니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол хулгайч мэдгээд зөвлөлт нь болохоор тэр өдрийг хинч мэдэхгүй гэсэн утгатай. 또 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나간다고 그랬어요. За тэр өдөр тэнгэр яна гэсэн блэ маш нөгөө юутайгаар тэнгэр нүргэн өнгөрнө гэсэн. өөрөөр хэлбэл маш хүчтэй тэнд мэдрэгдэнэ гэсэн. 마태복음에 보면 주의 재림의 날에 천사장의 호령과 나팔 소리가 들린다. 그런 말씀을 했습니다. Матай номон дээр харах юм бол тэнцээ болохоор тэнгэр элч нарын дуу болон юу тэнгэр элчнэрийн татж байгаа бүрээн дуу сонсогдно гэж байдаг. 그 호령과 나팔 소리 그것이 어떻게 보면 얼마나 큰지 하늘이 큰 소리로 떠나가는 것처럼 들리게 된다는 거예요. Тэгээ бүр тэнгэр нүргэлнэ гэдэг чинь нөгөө бүр бүрхэрч байгаа юм шиг тэгж дуурна гэсэн үг тийм. 자, 물질이 뜨거운 불에 풀어진다고 할 때 뜨거운 불에 풀어진다는 것은 모든 것을 녹여버리는 어떻게 보면 용광로에다가 쇳덩어리 집어넣으면 다 녹아서 나중에 물처럼 돼버리죠. 그런 상태. 다시 말하면 우리 주님이 재림하실 때 세상에는 하나님의 심판이 임합니다. 그래서 심판의 모습이 이렇게 나타나게 될 것이라는 것을 예고하고 있는 겁니다. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол дараад нь язгуур юмс галт хайлтна гэсэн. Язгуур юмс гэдэг дотор нь юу гэж хэлэхээр аливаа зүйлс гэсэн утга бас байгаа. За тэгэхээр галт хайлна гэдэг чинь тэр хэмжээний гал нь маш хүчтэй байна гэсэн утга шүү дээ тий. Хүчтэй гал байж гэмээр аливаа зүйлийг хайлуулж хайлна гэдэг чинь урсна гэсэн утга шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ хэмжээний буюу эзний өдөр гэд ирэх үед нэг талаар харах юм бол суйрлын өдөр буюу тий олон зүйл ингээд устгагдах болно гэж хэлсэн. 또 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러난다고 그랬습니다. За бас дараад марах юм бол газар ба түүн дээр байгаа бүх зүйлсүүд нь шатна гэсэн тий. 땅과 그 중에 있는 모든 일이라고 하는 것은 두 가지 의미가 있어요. 하나는 감추어진 모든 것들이 주님이 재림하실 때는 더 이상 감출 수가 없을 정도로 다 드러나게 될 것이다 라는 뜻이 있어요. За энэ дээр бүх үйлс гэдэг дээр илчлэгдэнэ гэсэн тий шатаадна гэдэг нь болохоор хоёр утгатай. Нэгдүгээр нь болохоор энэ дэлхий дээр байгаа нуугдсан зүйлсүүд дахиж одоо өшөө гэд нуугдах аргагүй болно.
буюу бүгд илчлэгдэнэ гэсэн үг. 또 두 번째는 하나님의 심판으로 인해서 땅의 모든 죄악된 것들이 다 파괴되고 또 없어졌기 때문에 그 모든 것이 다 드러날 것이다. 처음의 모습처럼 드러날 것이다. 라는 의미입니다. Хоёр дахь нь болохоор эзний шийтгэл ирээд галаар бүгд шатаагдана гэж байна. Шатаагдаад ирэхлээр яг үгээр бүх гэмт үйлсүүд, бузар муу бүх зүйлсэд галаар шатаагдахлаар цэвэршдэг шүү дээ, тийм ээ, цэвэр болдог гэдэг шиг анхны бүтээгдэснийхээ хэмжээний тэгж болно гэсэн. цэвэршиж тийм болно гэсэн. 이 모든 일이 것이 이렇게 풀어지니 너희 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐. 자, 이렇게 주의 재림의 모습이 분명하게 찾아올 것인데, 분명하게 이루어질 것인데, 이것을 깨닫고 있다고 하면 너희는 어떻게 살아야 되겠느냐라고 이렇게 베드로가 소아시아의 성도들에게 이야기를 합니다. За одоо энэ чинь юу гэхээр Петр ингэж хэлсэн. Энэ эзний өдөр гэдэг зүйл байх юм байна. Энэ бүр тов тодорхой. Яг юу болох нь тов тодорхой ингээ хэлэгдэж байна гэдэг чинь энэ үнэхээр байгаа гэсэн үг. Гэтэ та нар энийг үл тоож амьдрах юм бол яах юм болж байна гэж ингэж хэлсэн. 자, 주의 재림은 어떻게 보면 명확한 사실입니다. 확실한 일이에요. 다가오는 확실한 일이기 때문에 에즈ний энэ ирэлт гэдэг зүйл үнэхээр бодит буюу ирэхэд тодорхой. 자, 그것을 깨닫고 있는 사람은 자신의 삶의 모습을 어떻게 사는 것이 지혜롭게 사는 것인가를 생각해 보라는 것이죠. Тэгээ энийг ойлгодог, мэддэг, ухаардаг хүн бол яадаг гэхээр би хэрхэн амьдрах ёстой билээ гэдэг дээрээ бодож үздэг өөрийгөө. 우리가 언젠가 하나님의 심판대 앞에 설 것입니다. Тэгээ бид нар бүгдээрээ эзний шийтгэлийн өмнө зогсно. 자, 고린도후서 5장 10절에 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악과 그 몸으로 행한 것을 따라 합리하리라. 만약에 миний пастрын дуг гацаад байна тийм. 고린도후서 5장 10절 말씀. Үгүй чинийх журам гацаад байна. миний 고린도후서 5장 10절 말씀. миний хасч нь гэж. 목사님, 그 네트워크가 지금 계속 중간에서 끊겨져가지고 목사님 건지 학생들한테 지금 확인하고 있어요. 여기는 인터넷이 굉장히 막 지금 날아갑니다. 굉장히. миний хасч нь гэж. Одоо бол надад бол пастор гацаад байгаа гэх юм. 아마도 좀 국제 간에 이 회선 간에 어떤 문제가 있는 것 같은 느낌도 있어요. 조금 끊어졌었지 아까. 지금도 계속 그러네. 타드 파스를 갖고 있노. 네. 네네네 그러네요 목사님. 이게 자꾸 왜 그런지 모르겠네. 저는 여기서 이제 볼 때 굉장히 자연스럽거든요. 자연스럽고 좀 다른 사람들도 자연스러운데 지금 사모님이 자꾸만 이제 슬로우 비디오처럼 중간중간 끊겨요. 자꾸만. 그런 모습이 보이는데. 여보세요? 네네네. 그럼 제가 이야기하는 소리는 잘 들리죠, 그러면? 아니요, 저한테는 목사님이 말씀하시다가 중간에 끊겨지고 있거든요. 계속 멈추고 그러는데요. 그래요? 여기 전혀 그렇지가 않는데, 인터넷은. 저는 파스트를 같이 놓은 거지? 지금 인터넷이 юу ч сахиж байгаа. Гайгуулах шига яхан тэгээд юу Гацхгүй байна. Харин угнаа гэж жоохон гацаад л байна. миний гацаад байна гэж. Тий, түр зүр орж гараад. 여기 여기는 그 인터넷이죠. 인터넷이 지금 회선이 굉장히 빠르네요. 여기 보니까. 여기는 끊김이 없이 나오는데 여기. 알겠어요. 그러니까 거기 이게 좀 국제 간의 어떤 회선에서 문제가 있는 것 같은 느낌이 있어요. 알겠습니다. 네네. 그래서 한번
그래서 아까 고린도후서 5장 10절에 보면 언젠가 우리가 하나님의 심판대 앞에 서게 됩니다. 그 하나님 앞에 심판대 앞에 서게 될 때 우리가 어떤 모습으로 드러났냐. 선악간에 우리의 행한 모든 일이 다 드러난다고 그랬어요. 그렇기 때문에 우리가 이 땅에서 주의 재림을 확실하게 믿고 있는 사람은 자신의 삶에 대해서 언젠가 하나님 앞에서 그 서게 될 것이니까 어떻게 사는 것이 지혜로운 삶인가를 이제 사도 베드로는 이야기를 합니다. За Дэлж Паул юу гэж хэлэхээр тийм учраас ухаардаг хүн бол ер нь угаад ухаардаг ч ухаарахгүй ч бүгдээрээ эзний өмнө бид нэр зогсно. Тэр нь тодорхой. Харин бид нэр зогсохдоо яаж зогсох вэ? Эзний өмнө нүүр бардам зогсох уу? Эсвэл тэр ер нь бүх зүйлийг тайлбарлах хэрэгтэй учраас бид нэр хэрхэх вэ гэдэг талаараа санаарай гэж Дэлж Петр хэлж өгч байгаа. 그래서 지난번에 이야기했는데 거룩한 행실과 경건함으로 자기를 살아가라고 당부했습니다. Тэгэхээр тэрнээр эхний удаадаа ариун байдал болон итгэл сүсэл дотор анхаарай гэж сануулсан. 거룩이라고 하는 것은 하나님께 속한 사람, 하나님과 동행하는 삶이 거룩한 삶이에요. Ариун гэдэг дотор нь бурханд харьяалагддаг, бурхантай хамт алхаж байгаа амьдрал гэсэн үг орж байгаа. 또 거룩이란 단어가 카도시란 단어가 구별되다라는 뜻이라고 제가 지난번 설명했습니다. 세상과 구별된 삶을 살아가는 것이 거룩한 삶이라고 그랬어요. Бас энэ ариун гэдэг үг дээр юу ордог гэхээр энэ дэлхийгээс ангид гэсэн агуулгаас орж байгаа гэж урд нь хэлсэн те. Ангид дэлхийгээс 또 이 거룩이라는 단어 속에는 성결이라는 단어가 포함된답니다. 그러니까 성결은 거룩이라는 단어가 카도시면 성결은 카다시입니다. 카다시인데 그 단어의 의미는 자기 자신을 하나님의 사람답게 그 인격이 깨끗하게 만들어지는 상태를 거룩이라고 표현하는 거예요. Тэгэхээр одоо энэ дотор нэг ариун гэдэг дотор бас нэг цэвэр байдал гэдэг бас орж ирдэг. Цэвэр байдал гэдэг ариун гэдэгт нь. За цэвэр байдал гэдэг нь юу вэ гэхээр энэ зөвхөн одоо цэвэр цэмцгэр гэдэг нь гадна талыг хэлээ зогсохгүй ялангуяа дотоод мөн чанараараа цэвэр мөс чанартай гэдэг шиг тэгж байхыг хэлж байгаа гэсэн үг. 자, 우리가 그런 모습으로 주의 재림을 기다리면서 이 땅에서 살아가야 된다는 거예요. Тэгэхээр бид нэр ийм сэтгэл зүрхтэйгээр ийм байдлаараа эзний тэр хулгайч мэд ирэх гэж байгаа тэр өдрийг сэрэмжтэйгээр хүлээж авах хэрэгтэй гэсэн. 또 경건함으로 살라고 얘기합니다. За бид нэр тэгэхээр анхааралтайгаар амьдрах хэрэгтэй гэсэн. 자, 사도 바울이 디모데에게 경건은 범사에 있다고 디모데 후서에서 이렇게 말씀하고 있죠. За 2-р Тимот дээр харах юм бол дахиад юу гэсэн гэхээр Илч Паулос 여기 디모데 전서에서 이야기를 했네요. 디모데 전서 6장에서 이야기를 했지요. 디모데 전서? 예, 디모데 전서에 경건은 범사에 유익하다 그런 말씀을 했는데 이게 За 1-р Тимотос сэтлэг харах гээд хайж байна гэж. 자, 이게 Паулын хэлснийг. 여기 디모데전서 여기 3장 16절 한번 보세요. 1-р Тимот 3:16 гэдгийг харъя. 자, 거기 디모데전서 3장 16절. 읽어볼까요, 목사님? 네, 읽어보세요. За эндээс би уншиж өгье. Итгэл сүсгийн нууц агуу нь эргэлзээгүй. Мах бодоор илчлэгдсэн тэр сүнс дотор зөвтгөгдсөн. Тэнгэр элч нарт үзэгдсэн, үндэстнүүдэд тунхаглагдсан, ертөнцид илгээгдсэн, сүр алдраар дээш овогдсон. 아멘. 거기 그도다 근건의 비밀이여 그렇게 말씀했죠. 그렇지 않다 하나님이 없도다. 그래 육신으로 나타남 받으시고 영으로 의롭다 하심을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국의 선받으 세상에서 믿음 받으시 영광 가운데 올려주셨느니라 그러는데
경건의 비밀을 깨닫는 사람은 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 깨닫고 알게 된다고 하는 뜻입니다. За энэ дээр юу гэсэн гэхээр итгэл сүсэг гэдэг зүйл одоо итгэл сүсэг гэдэг зүйлийг нууц нь тэрийг ойлгосон хүн яадаг гэхээр Есүсийг мэддэг тэр хинбэ гэдгийг ойлгож чаддаг гэсэн. 그래서 그 경건의 비밀이라고 표현한 겁니다. 거기에서. Энэ дээр юу гэсэн гэхээр тийм учраас сүсгийн нууц гэж ингэж хэлж өгсөн байна. 그 예수님이 보여주시는 그 경건의 세계가 뭐냐? 그 육신으로 나타난 바 되었다고 할 때 하나님이 사람이 되어서 택한 백성들을 위해서 속죄하기 위해서 오셨다. 그게 경건의 비밀이에요. За энэ дээр нууцын сүсэг итгэл сүсгийн нууц гэсэн тэрэн дээр юу гэхээр эзэн өөрөө махбод биш боловч махбодоор илчлэгдсэн гэж хэлж өгсөн. 또 영으로 의롭다 하심을 받으셨다라는 말씀은 하나님께서 우리 주님과 더불어 어떻게 보면 주님이 하시는 모든 일에 하나님의 뜻을 그대로 성취하시는 것을 경건이라고 표현하는 겁니다. Энэ дээр болохоор дараад нь сүнс дотор зөвтгөгдсөн гэж. Энэ болохоор сүнсээр гэдэг нь эзэн дотор эзний хийх гэсэн бүх зүйлсүүдийг хийснээрээ зөвтгөгдсөн гэсэн утга. 또 천사들에게 보이셨다는 것은 천사들이 수종 들었다. 어찌 보면 경건한 사람을 천사들도 존경하고 천사들도 그 앞에 부종한다고 하는 것을 말씀하고 있는 겁니다. За энэ дээр Тэнгэр элч нарт үзэгдсэн гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр эзний өмнө сүсэг дотор байдаг нэгэнтэй Тэнгэр элч нэгэн Тэнгэр элч гэсэндээ дуулууртай байдаг гэдэг эндээс бас энэ агуулгаас орж байгаа. 또 만국에서 전파되고 세상에서 믿음 바 되었다라고 하는 것은 경건한 사람은 모든 사람들이 인정하고 존경할 만한 사람이라고 하는 것을 이렇게 표현하는 거예요. За дараад нь бас итгэл сүсгийг зөв байлгадаг зөв дотор байдаг ойлгосон ийм хүмүүс яг тэгэхээр үндэстнүүдэд тунхаглагдсан гэдэг нь Христийг бас хэлж байгаа шүү дээ тийм ээ. Энд мэтчлэн итгэл дотор зөв байгаа нэгнийг хүмүүс буюу олон нийт ч гэсэн хараад мэддэг буюу тэд нар өөрөө ирэхгүй түүнийг хүндэлдэг гэсэн агуулгын дотроос явж байгаа. 결과적으로 그 경건은 하나님 앞에서 영광 가운데서 올리셨느니라 한 것을 보니까 영화롭게 되고 하나님 앞에 그 경건의 능력이 하나님 앞에 영광스럽게 나타나게 될 것이다 라고 이렇게 말씀하고 있는 겁니다. 그것이 비밀이에요. 경건의 비밀. За тэгэхээр эцсийн дүндээ ясгалаарэ сүр алдраар дээш авагдсан гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ итгэл сүсэг дотор байдаг буюу итгэл сүсгийн хүн итгэл сүсгийн нууцыг мэдэх үед тэр дотор бас алтараас хамт явж байгаа гэдэг хэлж өгч байна. 그리고 디모데전서 4장 7절로 8절에도 보면 이 경건에 대해서 거기서도 뭐라고 그랬냐면 거기 한번 읽어보세요. 디모데전서 4장 7절 8절. За тэгэхээр дахиад 1-р Тимот 4-ийн 7-8-ыг бас харъя. 1-р Тимот 4-ийн 7-8 дээр бас сүсгийн талаар бас ингэ хэлсэн байгаа. 읽을까요? 예, 읽어보세요. 네. За тэгэхээр энэ дээр харин олиггүй яриа эмэгтэй үлгэрүүдийг бүү зөвшөөр өөрийгөө итгэл сүсэгт тасгалжуул. Учир нь биеийн дасгал нь өчүүхэн тустай харин одоогийн болон ирэх амийн төлөөх амлалт бүхий итгэл сүсэг нь бүх зүйлд тустай. 아멘. 망령되고 허탄한 신화라고 그러는데 이 당시에 그리스 로마 신화 또 헬라 철학 거기에 유혹되어서 살아가는 사람들이 아주 많았습니다. Тэгээ тухайн үед болохоор чинь одоо нэг Ромын те олон үндэстнүүд нэг дор ингээм хамт амьдардаг байсан байгаа шүү дээ тий. 그것을 사도 베드로는 망령되다라고 그랬어요. 망령되다. 아무런 유익이 없다는 것이지요. Тэгээ тэд нар хүмүүсийн яриа ингээд ил анхаардаг байсан. Гэтэ тэр яриаг юу гэсэн гэхээр олиггүй яриа гэж Илч Петр хэлж өгсөн. Паул хэлсэн. Тэгээ энэ олиггүй дотор юу гэхээр ямар нэгэн утга учир байхгүй гэсэн утга явж. 그것은 거짓된 진리입니다. 참 진리가 아니에요. өөрөөр хэлбэл жинхэнэ үнэн биш, хуурамч яриануд гэсэн. 그렇기 때문에 그리스도인들은 주의 제 이름을 기다리는 사람은 헛되고 거짓된 것을 따라가지 말고 하나님 앞에서 어떻게 보면 자기를 하나님의 사람으로서 거룩하게 만들어가는 삶, 그 경건의 삶을 살라고 당부했던 겁니다. 디모데에게.
Биднэрт ялангуяа тийм учраас энэ Паул Тимотед юу загсан гэхээр хэрвээ эзний дахин ирэлтийг хүлээж тэгээд түүнийг одоо хүсэмжлэн амьдрий гэж байгаа бол хуурамч зүйлсүүд болон хоосон зүйлсүүдийн ардаар тэр арлуу битгий ингэ яваарэ гэдгийг санал өгсөн байна. 또 아까 4장 8절에 있는 것처럼 경고는 모든 일에 유익하다고 그랬습니다. 범사에 유익하다. За тэгэд Тимотийн 4:8-ыг харах юм бол сүсгэлээрээ итгэл сүсэг гэдэг зүйл бол бүх зүйлд чинь чамд хэрэгтэй, чамд тустай гэдгийг хэлж өгсөн. 모든 일은 이 세상이나 또 저 세상 어떻게 보면 천국이나 거기에서도 다 인정을 받는 것이라고 얘기한 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ болохоор энэ дэлхийд ч чамд хэрэгтэй, ирэх тэр сүнслэг ертөнцид ч сүнслэг дэлхийд тэг ирэх хаанчлалд ч гэсэн чамд хэрэгтэй гэдгийг хэлж өгсөн. 또 디모데전서 6장 6절에도 지족하는 마음이 있으면 경고는 큰 이익이 된다. 그렇게 말씀을 합니다. Тимотед хүсаяа 목사님? 예. 아니 디모데 전서 6장 6절이에요. 6:6. Бас 1-р Тимотед 6:6-ыг харахад гэсэн тэрэн дээр бас байж байгаа. Тусын талаар 지족하는 마음이 있으면 경건에 큰 이익이 된다 그랬지요. За тэгэхээр тэн дээр ясаг гэхээр байх юм бол сүсэг бишүүлэгт агуу ашиг бөгөөд хамтдаа сэтгэл хангалуун байдалтай хамт байх юм бол хамтдаа агуу ашиг болно гэж хэлж өгсөн. 자, 몽골어로는 지족하는 마음을 뭐라고 뭐라고 기록해 놨나요? 지족한다라는 단어를. 한 만족하다? 만족하다. 그렇죠. 지족한다고 하는 것은 뭐냐면 자기에게 있는 말을 족한 줄로 안다. 그런 뜻입니다. 어떻게 보면 내가 현재 가난하거나 부하거나 내 형편에 대해서 어떻게 보면 감사하게 생각하고 자기의 신분, 어떻게 보면 성도로서 자신의 삶을 살아가는 거예요. 그것이 큰 이익이 있다라고 표현한 겁니다. 큰 유익이 있다. За ялангуяа энэ итгэл бишэл гэдэг зүйлийг бид нэр сэтгэл хангалуун байдалтай хамт байх юм бол агуу ашиг болно гэдэг 1-р Тимотед 6:6 дээр хэлсэн тийм. Тэгэхээр энэ дээр харж байгаа сэтгэл хангалуун байдал гэдэг нь юу гэлж байна гэхээр таныг бурхан ямар байр суурин дээр байлгасан, хаана байрлуулсан, аль бүс нутагт амьдруулсан тэр бүх зүйлээс үл хамааран байгаа зүйлдээ талархсан байдалтай зөв хандлагатай байхыг хэлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ийм хандлагатайгаар дээр нэмээд иш сүсэг бишрэлтэй байх юм бол энэ хоёр нийлэхлээр агуу ашиг болно буюу танд хамгийн тустай гэдгийг хэлж өгсөн. 12절에는 주의 제 이름을 기다리는 삶은 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 이렇게 당부를 했어요. За одоо 2-р Петр 3:12 л очлоо. Энэ дээр үсгэлээр 12 дээр нь Бурхны өдрийг төвчийг хүлээдэг хүмүүс яадаг гэхээр түрглүүлэх ёстой гэж хэлсэн. 자, 주의 제 이름을 기다리는 사람은 하나님의 날이 임하기를 바라보라고 그러는데 또 간절히 사모하라고 그러는데 하나님의 날이 무엇인가? Энэ дээр гэсэнтэй Бурхны өдрийг ирэхийг хүлээж байгаа та нар ингээд түрглүүлэх хэрэгтэй буюу хүсэмжлэх хэрэгтэй гэсэн утгаар хэлсэн. Тэгвэл Бурхны өдөр гэж ямар өдөр хэлж байгаа вэ? 자, 여기 13절에 보니까 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보도다 이런 말씀을 했죠. За 13-ыг харин цааш харах юм бол гэсэнтэй түүний амлалт ёсоор зөвхт байдал оршдог шин тэнгэр шин газар бид хүлээж байгаа штэ гэж хэлсэн. 하나님의 날은 하나님이 통치하는 세상, 하나님이 실제로 역사하셔서 어떻게 보면 그 세상이 이전 세상은 없어지고 이제는 천국과 같이 거룩한 땅으로 새로운 땅으로 변화된 세상을 이야기하는 겁니다. За энэ дээр харах юм бол 12-13-аас харахаар Бурхны өдөр гэж ямар өдрийг хэлж чинь гэхээр өөрөөр хэлэх юм шин тэнгэр шин газрыг бид нэр хүлээж чинь гэсэн тийм. Энэ болохоор Бурхны удирддаг тэр газрыг гэсэн. Бурхны удирддаг тэр дэлхийг тэр ертөнцийг хүлээж чинь гэсэн. За тэгэхээр нөгөө талаар болохоор Бурхны хаанчлал гэсэн утга шүү дээ тийм. 자, 이 날은 하나님이 우리를 상 주시는 날이에요. 우리를 상 주시는 날. 그렇죠. 이 땅에 살아가면서 믿음을 지키느라고 고난을 당했던 많은 그리스도인들에게 상을 주시는 날이 하나님의 날입니다. За бас эндээс харах юм бол хэдүүлээ
Бурхны өдөр гэж ямар өдрийг хэлж байна гэхээр өөрийнхөө хүмүүст эзэн бурхан шагналыг нь өгөх өдөр гэж ойлгож байна бас. 죄악된 세상은 없어지고 하나님이 창조하신 새로운 세상이 열리는 날이에요. За бас нөгөө дахиад юу гэж хэлж болох вэ гэхээр гимд ингээ баригдсан байдаг, гим хаасаагүй таарладаг энэ дэлхийд дуусаж бурхан шинэ одоо өдрийг өгч байгаа өдөр гэсэн үг. 그래서 구약 성경에는 천년왕국에 대해서 기록해 놨어요. 천년왕국에 대해서 천년왕국에서 기록해 놨을 때 사자가 소처럼 풀을 먹는다라고 이렇게 기록해 놨습니다. Тэгээ хуучин гэрэн дээр харах юм бол бас юу гэж яддаг гэхээр энэ өдрийг мянган жилийн хаанчлал гэж нэрлэдэг тийм. Тэгээ мянган жилийн хаанчлалд эхийн онцлог гэсэн чинь тэн дээр юу гэж хэлэхээр арслан ингээд мах идэхгүй тийм. Хурагтай тоглоод өвс идэнэ гэж ингэ байдаг. 이사야 11장 그 7절 이하에 있습니다. 천년왕국의 모습에 대해서 기록해 놨어요. За тэрэн дээр хаана нү гэхээр Исая номны 11-ийн 7 дээр гэж. 자, 이 세계가 이사야 11장 1절부터 이렇게 쭉 있는데 그것을 여러분들이 한번 꼭 읽어보세요. 거기 보면 천년왕국의 모습, 어찌 보면 하나님의 날이 구체적으로 거기 쭉 기록해 놨습니다. За энэ дээр харах юм бол та дараад дэд цаг гарахлаарэ Исая номны 11-р бүлгийг ингээ уншиж үзээр нэгээс нь авахлаад тэгээ ингээ харах юм бол энэ дээр одоо эзний хаанчлал тэр мянган жилийн хаанчлалын тухай гарч байгаа. 자, 11장 그 9절 10절 한번 읽어보세요. За хэдүүлээ Исая номны 11-р эшлэлийг уншиж үзье. 거기 한번 읽어보세요. 11장 9절로 10절. Исая 11-ийн 9-10-ыг би уншлаа. Ариун уул даяар минь тэд хор учруулахгүй, устгахгүй. Учир нь далай усаар бялхдаг шиг дэлхий эзний мэдлэгээр дүүрнэ. Тэр өдөр Есүсийн үндэс ард түмний туг болон мандаж үүнийг тойрон үндэстнүүд цуглуулж түүнийг амрах газар нь алтар суудтай болно. 아멘. 여기 하나님의 날이 임하기를 바라고 간절히 사모하라. 그날은 여기 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 물에 녹아진다. 이렇게 말씀을 했어요. За бас дахиад энэ дээр харах юм бол цааш энэ агуулга дотор бас одоо тэг бурхны өдөр ирэхэд тэнгэр гаалдан гэртэн гэсэн агуулга бас байж байгаа. 세 번째로 하나님의 날은 심판의 날입니다. За бас дахиад хэдлээ бурхны өдрийн талаар яриад байгаа шүү. Тэгэхээр бурхны өдөр гэж ойлгох юм бол бас дахиад нэг ойлголт нь юу гэхээр энэ бол шийтгэлийн өдөр гэж харж байна. 어떻게 보면 긍정적인 면에서는 만물을 새롭게 하는 날이에요. 새로운 창조의 날이에요. За жоохон хэдлээ нэг одоо эерэг гэх юм уу? Жоохон эерэг талаас нь харлаа гэж жоохон тийм гэгэлэг талаас нь харъя гэх юм бол бүх зүйл шинжлэгдэх өдөр гэж ойлгож харж болно. 그러나 부정적인 면에서는 세상을 심판하는 날입니다. Харин хэдүүлээ жоохон тийм дарк байдлаар боيو те арай жоохон тийм хүн хэлбэрээр наавч үзэх юм бол энэ өдөр бол шийтгэлийн өдөр, дэлхийг шийтгэх өдөр гэж харж байна. 그래서 사도 베드로는 그날을 이렇게 표현한 하늘의 불에 다시 풀어지고 물질이 뜨거운 물에 녹아질 것이라고 표현한 겁니다. За тэгээ Илч Петр болохоор тэгж хэлсэн те энэ өдрийг харин юу гэсэн хэлээрэ тэр өдөр тэнгэр нүргэлтэн газар дээр байгаа бүх юмс галж татна гэж хэлсэн. 그렇지만 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새 하늘과 새 땅을 바라본다고 그랬지요. Гэхдээ бидний хувьд болохоор чи харин яхав гэхээр тэр өдөр бол бидний хувьд амлалтын өдөр. Биднэрт шинэ газар, шинэ тэнгэрийг өгөх гэж байгаа тийм өдөр гэдгийг бид нар харах гэж бодлож байна. 하나님이 온전히 통치하시는 거룩한 새 나라를 바라본다는 거예요. 우리는. 여보세요? 네네네. 하나님이 통치하는 거룩한 새 나라를 우리가 바라본다는 겁니다. 오해식 사모님. 자,
오광재 측 사모님, 네네네. 지금 가면 끊어졌지요? 중간에서 끊어졌어요. 네네네. 네. 하나님이 통치하는, 어떻게 보면 하나님의 은혜가 충만한 새하늘과 새 땅을 우리는 바라본다는 뜻이에요. Тэгэхээр бидний хүлээж байгаа тэр газар бол тий бурхан хаанчилдаг. Түүний нэгүсэл тий энэ дэлхий дээр бүх газар ингээд дүүрэн байдаг. Тийм газрыг бид нэр хүлээж байгаа гэсэн. 자, 그렇기 때문에 14절에 이러한 사실을 알고 있는 너희는 이렇게 힘쓰라고 이제 당부를 합니다. 14절에. За тэгээ 2-р Петр 3-ын 14-ыг харах юм бол энэ дээр ингэсэн. Та нар энэ үннийг мэдж байгаа штэ. Тэр энэ үннийг мэдж байгаа та нар яах вэ гэхээр үүнийг хүлээгээд амар тайван байгаарай, хичээгээрэй гэж хэлчихсэн. 자, 그렇기 때문에 사랑하는 자들아, 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라고 당부했어요. За 14-ийг бүтнээр нь унших юм бол ингэсэн. Тиймээс хайртууд минь та нар эдгээрийг хүлээж буй учраас амар тайван байж толбгүй бөгөөд өөсөвгүйгээр түүнд олдохыг хичээх түн гэж хэлсэн. Байна. 어떻게 보면 주의 재림이 임박할 때 우리가 미래를 좀 바라보는 사람은 이렇게 구체적으로 살라고 당부했던 겁니다. Тэгэхээр бид нэр ялангуяа тий энэ дэлхий дээр жоохон ирээдүйг хойшохойгоо ирэх өдрүүдийг хардаг хүмүүс бол ингэж амьдардаг байх нь. 어떻게 보면 점이라든지 흠이라고 하는 것은 어떤 하얀색에서 점이 하나 딱 생기면 겉에 보면 그 하얗고 깨끗한 것이 버려지는 거하고 똑같습니다. Тэгээ энэ дээр толб гэж орж байна тий толб өөсөв гэж орж байгаа. Толб гэдэг зүйлийг хэдүүлээ бодож үзэх юм бол цав цагаан зүйл дээр ганцхан дусалч ч юм уу тий жохон толб болоход тэр ингээ бүх маш тод харагддаг шүү дээ тийм ээ. 자, 우리가 이 땅을 살아가면서 어찌 보면 성도들이 점과 흠이 있다고 하면 그 심령이 평안하지 못할 거예요. 뭔가 하나님 앞에 설 때도 뭔가 두렵고 뭔가 하나님 앞에 고개 들지 못할 것입니다. Тэгэхээр бидний хувьд ч гэсэндээ энэ дэлхийд амьдарч байгаа хугацаанд хэрвээ магадгүй бидний амьдралыг цав цагаан гэж бодох юм бол ямар нэгэн тодорхой хэмжээгээр толб ч юм уу өөсөвтэй боллоо гэж бодоход бид нэр тэрнээсээ айгаад ингээ эмэг сэтгэл баригддаг учраас нүур бартаа бурхныхаа өмнө очиж чаддаггүй. 특별히 점과 흠이 뭘까요? Яг л энэ дээр хэлж байгаа толб болон өөсөв гэж юу гэлж болоо? 육체의 부패성을 따라 살아가는 모습이 점과 흠입니다. Тэгэхээр энэ дээр хэлж байгаа толб болон өөсөв гэж юу гэлж хэлээрэ махбодынхоо хүсэлд захирагдахыг хэлж байгаа гэсэн. 또 믿음으로 판단하지 않고 또 세상적으로 육신적으로 물질적으로 판단하는 것이 점과 흠이에요. 그리스도인들에게. Тэгээд бас нөгөө талаар харах юм бол бид нар альва зүйл төр итгэлээрээ хандахгүйгээр тий итгэлээрээ дүгнэлт хийхгүйгээр өөрийнхөө бодлоор тий альва зүйлийн нэг эд зүйлс дээр тулгуурлаж дүгнэлт хийж байгаа зүйлийг бас хэлж байгаа. 오늘 우리 그리스도인들에게 특별히 우리 신학교에서 점과 흠이 뭘까요? За тэгвэл хэдүүлээ одоо энэ байгаа хүрээндээ бодож үзье. Манай одоо энэ сургуулийн дотор тэгвэл бидний хувьд толб болон өөсөв болж байгаа зүйл нь юу байх вэ? 여기 우리 강의를 하는데 우리 신학교에서 점과 흠이 뭐라고 생각해요? За одоо ингээ хэдлээ хичээл ингээ сурч байна те. Тэгвэл манай сургуулийн хувьд толб болон өөсөв болж байгаа зүйл нь юу гэж бодож байна вэ? 우리가 하나님을 섬길 때 그 가치를 깨닫는다고 하면 결코 그 가치를 첫 번째로 두고 다른 것은 두 번째로 두는 겁니다. 그런데 하나님의 일보다도 그 가치를 다른 곳에 두는 것이 점과 흠이에요. За тэгэхээр мэдээч хэрэг бидний хувьд ингээд бурханд үйлчлэх, бурханы ажлыг хийх гэдэг бол үн цэнтэй гэж харж байгаа. Тэр энэ үн цэнтэй зүйлийг альва зүйлийг хийхээс ингээд зүйлийг хийхдээ бид нэр эрээн дараалалд оруулна гэх юм бол үн цэнэ гэдэг зүйлийг хамгийн түрүү сонгодог. Гэхдээ бид нар харин энийгээ төрүүлж сонгохгүй байгаа байдлууд маань болохоор бурхны өмнө тэр толб болон өөсөв болчихно гэсэн. 오늘 상황에 따라서 신앙이 변하는 것이 아닙니다. Итгэл гэдэг зүйл чинь нөхцөл байдлаас шалтгаалаад өөрчлөгдөх зүйл биш байгаа. 자, 에베소 6장에
변함없이 그리스도를 사랑하는 모든 사람들에게 하나님의 축복이 있을 것이라고 말씀했어요. За тий Эфес номны 6 дугаар бүлгийг харах юм бол тэн дээр бас байж байгаа. Итгэн өөрчлөгдөхгүйгээр тий нэгэн хэвээрээ эзэндээ итгэж байгаа хүмүүст ерөөлтэйе гэж хэлсэн баг. 자, 변함없이라고 하는 그 단어가 어떤 의미입니까? За тэгвэл нь өөрчлөгдөхгүй гэж хэлэх нь ямар утгатай үг вэ? 그 6장 24절에 그랬는데요. 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다 그랬는데 이 변함없이라는 것은 어떤 상황이나 어떤 일 가운데서도 자기의 신앙을 바로 지키는 모습이 변함없이라는 단어입니다. За энэ өөрчлөгдөхгүй, хувиршгүй гэж орчуулж болно. Тэр гэсэн энэ утга нь ямар утгатай вэ? Ямар нэгэн нөхцөл байдал боллоо ч, ямар нэгэн байдалд орлоо ч гэсэндээ миний итгэл үнэмшил өөрчлөгдөхгүй, тийм үн цэрэндээ тавьсан газар маань өөрчлөгдөхгүй байхыг хэлдэг гэсэн. 우리가 언젠가 하나님 앞에 서게 되면 하나님 앞에 우리가 변명할 수 있을까요? Бид нэр Бурхны өмнө нэг өдөр зогсон тийм. Гэтэ зогсохдоо эзний өмнө энийг бариад тийм яг ингээд нүүр бордон зогсож чадах болов. 자, 제가 이것 때문에 무엇 때문에 또 그래서 이런 상황 때문에 내가 이렇게 살았습니다라고 하나님께 얘기할 수 있을까요? Тэгээд эсвэл очиод шалтак тооч болов. Би энэс л одоо ингэсэн. Уул нь ингэх гэжсэн ч тэгчлээ. Уул нь тэгэх гэжсэн байхгүй юу гэдэг ингээд шалтак тооч. 자, 그럴 수 있을까요? 하나님 앞에서. Бид нэр Бурхны өмнө тэгж чадна гэж бодож байна. Шалтак тоошиж. 하나님 앞에 없는 비밀이 하나 있습니다. Бурхны өмнө байж болдоггүй нэг нууц гэж байдаг. 하나님 앞에서는 우리의 이유가 없어요. 우리의 이유가. 그러나 왜냐하면 이것은 용납되지 않는 수식어예요. 하나님 앞에서. Бурхны өмнө юу байдаггүй, юу байх боломжгүй байдаг гэхлээр шалтак, тайлбар гэдэг зүйл байдаггүй. Тэгсэн чинь нөгөө уул нь ингэх гэжсэн чинь гэхдээ нөгөө яагаад гэвэл өдөр ийм өгнүүд Бурхны өмнө ямар ч юу байхгүй. Хэлэгдэх боломжгүй байдаг. 제가 예전에 교회에서 이렇게 말씀을 준비하고 주일날 예배 준비하다가 불현듯 그때 깨달은 것이 뭐냐면 성경 전체를 살펴보면 창세기부터 계시록까지 거기에 이유라는 것이 없습니다. 이유. 하나님 앞에서 여러 가지 변명, 이유는 존재하지 않는다고 하는 걸 발견했어요. За тэгээд нөгөө пастор номлол бэлтэж байхдаа яасан гэхээр Библийн одоо Эхлэл номноос ахуулаад Илчлэлт ном хүртлийг харах юм бол энэ дунд эзний өмнө тайлбар хийж байгаа, шалтгаалж байгаа, шалтгаанаа тоочж байгаа тийм ийм агуулга ерөөс байдгүй гэдгийг ойлгож авсан. 왜 그럴까요? яагаад вэ? 자, 우리가 생각하는 이유나 변명은 때로는 이렇게 생각하면 좋을 것 같아요. Бид нэр өөрсдөө болохоор энэ чинь шалтгаантай, тэ учиртай гэж боддог. Гэхдээ бид нэр цаашдаа тэгвэл энэ бодлоо яаж өөрчлөх боломжтой гэхээр 믿음을 쓸 수 있는 기회다. 믿음을 쓸 수 있는 기회의 시간이다. Тэр бид нар энд яг энэ нэг шалтгаан тайлхаа ингэж байгаа ийм үедээ яг гэхээр энэ би шалтгаан хэлэхгүйгээр харин итгэлээ одоо хэрэглэх ёстой боломж юм байна гэж харах хэрэгтэй. 하나님께 인정받을 수 있는 시간이다. Бурхны өмнө хүлээн зөвшөөрөгдөх цаг хугацаа юм байна гэж бодох хэрэгтэй. 하나님 앞에 가서 상을 더 받을 수 있는 기회다. 그렇게 생각해야 돼. Бурхны өмнө очиод дахиад нэг одоо Бурхны өмнө очиод дахиад цаашаал авах боломж юм байна гэж харах хэрэгтэй. 그리고 우리가 세상에 살아가면서 어떤 상황에 따라서 우리의 신앙이 변하고 환경이 변하는 것이 아니에요. Тэгээ бид нар энэ дэлхийд амьдарч байгаа үед те бидний итгэл гэдэг зүйл бидний тэр итгэл үнэмшил үнэт зүйлүүд маань нөхцөл байдлаас шалтгаалаад өөрчлөгдөн төр зогсоод нэгэрсэн байдаггүй. 그래서 제가 남질마 예전에 그 몸이 아파서 병원에 수술하고 자 코로나 때도 그 니나 전도사도 그렇고 호흡기를 꽂으면서도 누워서 강의를 듣습니다.
Тэгээд нөгөө нэг тийм болохоор энийг харахтаа юу гэж болсон гэхээр жишээлх юм бол намжламаа гэж гэсэндээ тий юу намжламаа гэж байна. Тэр нөгөө хин Мина гэдэг ихч байна. Тэд нар яаж гэсэн гэхээр юу хагалгаанд орсон ч гэсэндээ эзний үг сонсч ирсэн шалтгааллахгүйгээр тий. Тэгээ ковидын үед тэг ингээд нэг юу зүүчж чааштай амьсгалын аппарат тэрийг зүүсэн ч гэсэндээ ингээд хөвцөн чигээр эзний үг сонсох цагтаа сонсч л байсан гэж. 내가 그런 모습을 보면서 뭐라고 그랬냐면, 야, 그래. 이것이 어떻게 보면 오히려 아픈 것이, 때로는 병원에 입원하는 것이 오히려 하나님 앞에 믿음을 쓸 수 있고 상받을 수 있고 인정받을 수 있는 기회를 얻는 시간이구나라는 것을 깨달았어요. Тэгээ энд иймэрхүү байдлуудаас жишээлбэл би нөгөө ингэсэн учраас сонсч чадсангүй гэсэн ч юм уу тийм биш. Эсрэгээр нь пастор юу гэж хэлсэн гэхээр ямар нэгэн байдлаараа сонсох боломж хүмүүсийн бодлоор сонсох боломжгүй юм шиг болоод ч юм уу одоо тийм болсон ч гэсэндээ энэ үедээ өөрийгөө юу гэж бодох вэ гэхээр би ингэсэн байсан чинь ингэх тусам нь эзний өмнө гарч ирснээрээ эзэндээ таалагдах хэрэгтэй юм байна. Надад ингэж таалагдах боломж олдож байгаа юм гэж бодох хэрэгтэй гэж. 그렇기 때문에 우리가 섬과 흠도 없이 평강 가운데 나타나기를 힘을 써야 됩니다. Тэгээ тийм болохоор бид нар эзний өмнө те ямар нэгэн байдлаараа сая 14 дээр хэлсэнчлэн толбгүй бас өөсөвгүйгээр эзний өмнө олдох гэдэг хичээх хэрэгтэй. 또 15절에는 또 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기라 이렇게 말씀을 했어요. За 15 дээр цааш нь харах юм бол юу гэсэн гэхээр энэ дэр эзний 15 дээр ингэж хэлсэн байгаа. Эзний та нарын төлөө төвчж байгаа тэр төвчээрийг та нар аврал гэж тооцоорой гэж хэлсэн. 자, 우리가 3장 8절 말씀에 그렇게 되어 있지요. 3장 8절 9절 한번 다시 읽어보세요. 여기 베드로후서 3장 8절로 9절. За би 2 дугаар Петр 3-ыг 8-ыг нэг харъя. 8-ыг уншиж өгье. Ингэж хайртууд минь эзний хувьд харин нэг өдөр нь мянган жил нэг өдөр мэт байдгийг та нар бүүмэртаа гэж хэлсэн. Амен. 자, 여기 있는 말씀과 같이 주님이 오래 참아주시는 것은 어떤 의미가 있을까요? Тэгвэл одоо энэ дээр хэлж байна тийм ээ. 3-8 дээр хэлсэн эзэн биднийг энэ мэтчлэн төвчж өгдөг гэсэн үг. Нэг өдрийг мянган жилийн нэг өдөр мэт төвчж өгдөг гэсэн. Тэгвэл энэ нь ямар утгатай гэсэн бэ? 자기를 만들어가고 하나님 앞에서 인정받을 수 있는 또 자기의 부족한 것을 고치고 새로워질 수 있는 어떤 기회의 시간입니다. Тэгэхээр энэ таныг хүлээж байгаа гэдэг нь болохоор хүлээж байгаа энэ аврал гэдэг нь юм судалтай. Хүлээж байгаа энэ хүлээлт нь бол таныг төвчж байгаа төвчээр нь бол аврал гэсэн нь болохоор та энд хүлээж авах хооронд нь өөрийнхөө засах ёстой зүйлээ засаж өөрчлөх ёстой зүйлээ өөрчилж ингэж авах боломж гэдэг хэлж өгч. 그래서 우리를 당장 심판하지 않고 하나님이 오랫동안 참아주시는 것은 우리를 어떻게 보면 좀 더 자기를 돌아보고 자기를 새롭게 만들어가라고 하는 하나님의 은혜의 시간, 또 기회의 시간이라고 하는 것을 깨달아야 됩니다. Тэгээ бид нэр эзэн биднийг төвчж өгч яах гэх юм бол энэ нь намайг өөрчлөгдөжөөсэй эзний өмнө толгой арилгачаасай ямар нэгэн зүйлийг засаад авчаасай гэж хүлээж байгаа нэгүслийн цаг хугацаа гэдгийг бид нар мэдэх ёстой. 그래서 여기 베드로는 또 이렇게 이야기합니다. 우리가 사랑하는 형제 바울도 그 받은 지혜대로 너희에게 이같이 썼다고 얘기합니다. За 15 дээр хэлсэн тийм ээ. Бидний хайрт ах Паул маань өгөгдсөн мэрэгэн ухааныхаа дагуу та нарт бас энийг биччихсэн гэдэг хэлсэн. 자, 어떻게 보면 사도 바울도 그 서신을 통해서 어떻게든지 간에 하나님 앞에서 이렇게 오래 참으시는 줄 알고 자신을 그리스도에 합당한 그 인격으로 만들어가라고 그의 서신에 에베소서는 3장부터 6장까지 또 필립보서는 3장에서 4장, 골로새서 3장 4장 그 또 디모데 전서나 디모데 후서의 또 후반부에 가면 그러한 내용들을 계속해서 당부하고 있습니다. За тэгээ Илч Паул бас яасан гэхээр энэ эзний төвчж байгаа бид нэр байршлын гэх юм бол тэр нь эзний төвчээр буюу хүлээлт гэдэг хүлээж зөвшөөрөөд
тэрийг аль болохоор хүмүүст буюу хойч үедээ шавнартаа хэлэх гээд хичээж байсан гэж. Тэгээ харах юм бол түүний бичсэн захиануудаас харах юм бол Эфес номны 3-аас 6 дугаар бүлэг байна. За 자, тэгээд Филиппо номны 3-аас 4 дугаар бүлэг байна. 자, За дахиад 그런데 Колосой номны 3-аас 4 дугаар бүлэг байна. Бас 1-2 дугаар Петр номыг харах юм бол 1-2 дугаар Петр номны сүүлийн хэсгүүдэд ч гэсэндээ дандаа энэ талаар ингээд урдсан байдаг. 자, 그러면서 또 그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였을 때 그 중에 알기 어려운 것이 들어있다고 얘기했습니다. 아니, 16절 말씀. мгм. За тэрнээ дараад нь яасан гэхээр 아하. 사도 바울이 보낸 편지에도 주의 재림에 관해서 말했다는 거예요. 사도 바울이. мгм. За тэгээ Илж Паул ч гэсэндээ бас одоо яг энийг 16 дээр байгаа ишлэлийн хэсгийг ч гэсэн бас хэлсэн байсан. 자, 로마서에 보면 사도 바울이 주의 재림에 대해서 계속해서 반복적으로 얘기하는 게 나옵니다. За тэр Ром номон дээр ч гэсэн бас Илж Паул тэр эзний дахин ирэлтийн талаар зогсолтгүй ярьсан талаар гардаг. 자, 그 주의 재림에 대해서 반복적으로 이야기할 때 어떻게 보면 그 반복적으로 이야기하는 사도 바울의 그 서신을 잘 깨닫지를 못하고 이렇게 해석하는 사람이 있어요. Тэгэхээр одоо ингэж нэг Илч Паул те дахин ирэлтийг ярьж байгаа. Өөрийнхөө бичсэн тэр бичвэрүүд болгон дээр ярьж байгаа тэр бичвэрүүдийг харахтаа зарим хүмүүс ойлгохгүйгээр зөв өөрөөрөө тайлбарладаг хүмүүс байдаг. 그래서 고린도 교회에도 사도 바울이 주의 재림이 도적같이 임한다라고 그렇게 표현한 적이 있습니다. Тэгэхээр тийм болохоор тэрийг эзний дахин ирэлт нь хулгайч шиг ирнэ гэж дахиад хэлж сурдаач гэсэн байгаа. 그래서 때로는 이 무식한 자들, 굳세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 가도 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이른다라고 경고를 했던 겁니다. За тэгээ бас энэ дээр харах юм бол Петр энэ дээр дахиж юу гэж хэлж өгсөн гэхээр илүү тодорхойлоод юу гэхээр эзний ирэх өдрийг ойлгохгүй хүмүүс яадаг гэхээр мэдэхгүй, туйлбаргүй, тэ үгсэг гуйлдаг хүмүүс, мушгин гуйлдаг тэр хүмүүс өөрсдөө сүрлээ өөртөө авчирдаг гэж хэлж өгсөн. 어떻게 보면 사도 바울이 편지한 내용을 잘 깨닫지를 못하고 때로는 주의 재림의 날을 믿지 않거나 또는 억지로 잘못 해석해가지고 어떻게 보면 진리에서 벗어난 그런 주장을 하는 사람들에 대해서 사도 베드로가 경고한 메시지, 경고. За тэгэхээр Илж Паулийн бичсэн тэр бичвэр олон дээр бичсэн тэр дахин ирэлтийн талаар ойлгохгүй яг албаар өөрсдөө зөрж байгаа энэ хүмүүс Петр энэ дээр яс гэхээр одоо сануулга өгч гэсэн анхааруулга өгч бичсэн байна. 어쩌면 주의 재림에 대해서 잘못되게 주장하고 나아가면 자기만 망하는 것이 아니라 또 다른 사람들도 망하게 한다는 것을 경고했다고 볼 수 있습니다. Тэгэхээр эзний дахин ирэлтийн талаарх агуулга дээр хүмүүс өөрсдөө ойлгохгүйгээс болоод сүрж байгаа. Гэхдээ хүмүүс зөвхөн өөрсдөө сүрдэггүй. Эргэн тойрныхоо хүмүүсийг давхар суурилдаг гэж татчихэдэг. 여러분들 그 신천지 이만이라고 하는 그 교회가 이 주의 재림의 날에 대해서 어찌 보면 14만 4천 명만 이렇게 구원을 받는다. 또 주님이 재림하실 때 또 여호와의 증인들도 14만 4천 명만 구원을 받는다. 주의 재림의 날에. 또 시한부 종말론자들은 주님이 이미 하늘에 와 있다. 뭐 그렇게 주장하는 사람들이 있어요. 그건 진리를 잘 깨닫지 못하고 억지로 풀다가 스스로 망하고 또 다른 사람들도 망하게 하는 큰 죄를 짓는 겁니다. Одоо жишээлх юм бол энийг бүтэн ойлгохгүй буруу тайлбар хийж явснаас явдаг хүмүүс зөндөө байдаг тий. Тэрний нийт жишээ болохоор шин тэнгэр шин газар байгаа байхгүй. Тэд нар юу гэж ярьж байгаа гэхээр эзний дахин гэрэлт үнэхээр байгаа. Эзэн угаасаа айлтын тэнгэр дээр ирчихсэн хүлээж байгаа. Тэр ирчихсэн байгаа болохоор тэр ирсэн одоо эзэн дээр ирээд ингээд тэр хүлээлгээ өрөө шиг юм түрээлүүлж байгаа. Тэгтээ тэр яаж гэхээр 144 мянган хүний л аврах гэдэг ингээд тэр 44 мянган хайчин 144 мянган гээд ингээд тэгэнгүүт хүмүүсийг яаж гэхээр төрөгдүүлдэг. Хүмүүс нь орсон ороогүй гэж ингээд хоорондоо яагаад те энэ үедчлэн буруу тайлбарлуулаад өөртөө сүрээ зогсохгүй хүмүүсийн ч давхар ингээд хатдаг. 그렇기 때문에 이 주의 재림에 대해서 억지로 풀다가
하나님의 심판을 받아서 자기도 망하고 남도 망하게 하는 일에 대해서 사도 베드로는 억지로 풀지 않도록 그렇게 경고의 메시지를 던졌던 겁니다. Элч Петр тийм учраас те өөрсдөө ч ингээд ойлгох хүслээс төрөөд өөрөө л ч гэсэн сөрүүлж байгаа энэ байдлуудыг нь дахин анхааруулахын тулд Элч Петроос энэ бичсэн байна. 그래서 Сануулга болгож. 17절에 이렇게 말하는 겁니다. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 미리 알았은즉 무법한 자들의 미혹에 이끌려 너희가 굳센 데서 떨어질까 삼가라라고 이렇게 당부했던 겁니다. За тэгээ 17 дээр харах юм бол Петроос ингэж хэлсэн. Тиймээс хайртууд минь та нар үүнийг урдаас мэдээж өөрийгөө сэргийлээ гэж хэлсэн. 자, 주의 재림에 대해서 억지로 풀다가 망하는 그 사람들의 모습을 이제 너희가 알았기 때문에 이런 무법한 사람들, 하나님의 말씀을 벗어나서 거짓된 주장을 하고 다른 사람을 속이는 자들, 그런 사람의 미혹에 이끌리지 말라고 얘기합니다. 그 사람들에게 미혹받지 말라고 얘기하는 거예요. Тэгээ тэн дээр бас зүгсэн хэлэхээр хэрвээ одоо тэг хүмүүс үннийг гуйгуулад эзний өдрийг тэг үл тоомсорлоод хөнгөн үзээд ингэж байгаа бол та нар яах ингэж байгаа тэр хүмүүсийг анхаарах юм бол ёс зарчимгүй чүүдийн төөрөгдөлд автаад тогтвортой байдлаа алдаад одоо урд татлаханд нь орчихвээ гэдгээс сэрэмжлэрэй гэж хэлж өгсөн. 여러분들이 좀 깊이 알아야 될 부분이 이 마지막 때가 되면 거짓된 자들이 많이 나타납니다. 교회 안에 그런 사람들이 또 찾아오고 그럴 때 여러분들이 그런 사람들의 말을 잘 분별을 해야 됩니다. 미혹받지 말고. Тэгэхээр бидний мэдэх ёстой зүйл нь одоо эцсийн өдөр хойрт тусам хуудалч хуурмаг янз бүрийн хүмүүс зөндөө гарч ирнэ. Тэгэхээр тэр болгон дээр бид нэр тэдний би хинч гэж мэдэхгүй чулуун доторч байхыг үүсэх. Тэгэхээр бид нар маш сэрэмжтэй байх нэг чухал байдаг. 여러분들이 조심해야 될 사람들이 있습니다. 조심해야 될 사람들. Тэгээ бид нар маш болгоомжлох ёстой хүн бас байгаа. 첫 번째로 조심해야 될 사람 누굴까요? За тэгвэл тэр боломжлох ёстой хүмүүсийг хэдлээ бодож үзье. Хамгийн нэгдүгээр тэрнээс болгоомжлох ёстой вэ? 선교사들 조심하세요. 선교사들. За эхнийгт нь болохоор одоо янз бүрийн нөгөө нэг ийм мишонерууд гэдэг чинь тийм ээ тэднээс болгоомжлох хэрэгтэй. 아주 강도 많습니다. Тэгээд өөрсдийнхөө их ашигын төлөө тэг авах гэдэг хүмүүс олон байгаа. 진리에 대해서 잘 깨닫지도 못하고 신학도 제대로 못한 사람들이 선교사들 중에 있기 때문에 그 사람들이 억지로 성경을 풀고 억지로 여러분들을 가르쳐서 미혹하는 경우가 있습니다. 여러분들이 그것을 잘 분별해야 돼요. Тэгээ үнний талаар өөртөө ойлгоочгүй тэрийг өөртөө мэддэг тэгсэн хэрнээ албаар хүмүүстээр очихдоо би бол илгээгцэн хүн гэдэг ч юм уу тэгээд хүмүүсийг уруудах гад хүмүүсийг ашиглах гэж хичээдэг. Бид нэр тийм зүйлүүдийг ялгадаг байх хэрэгтэй. 제가 여러분들에게 말씀을 전하는 것은 철저하게 개혁주의 신앙의 표준 위에 구속사적 관점 위에서 또 성경에 있는 여러 주석들이 많이 있습니다. 그 주석이나 지혜를 가지고 미리 다 판단을 하고 본 다음에 여러분들에게 말씀을 가르치는 거예요. 그걸 풀어서 제 이야기를 하는 것이 아닙니다. 이 말씀을 전할 때. 그렇기 때문에 이 말씀을 기준해서 여러분들이 혹시라도 여러분들을 미혹하는 자들의 말에 현혹되지 않도록 해야 되겠어요. Тэгэхээр бид нэ одоо та бүхэнд хичээл зааж байгаа хичээл зааж байгаа хичээлүүд болохоор чинь Библиэлд Библиэр судлагдаад тийм Библиэр судлагдаад шалгагдаад аль нь зөв бэ боовэ гэдгийг нь тогтоогдоод тэгээд ингээд зааж байгаа ишлэл Библиэд байгаа. Тэгэхээр тийм учраас бид нэр эхний ээлжинд тухайн хүн зөв үү буруу яа зөв ярьж гэнэ үү буруу ярьж гэнэ гэдэг ч юм уу мэдхийн тулд эхлээд өөрсдийнхөө сурсан зүйл дээрээс сурсан зүйлтэй харьцуулаад дүгнэлтийг ингээ хийдэг хэрсүү байх хэрэгтэй. 미국이나 유럽은 다양한 각도로 하나님의 말씀을 판단하는 경우가 있습니다. Тэгээд жишээлбэл яг л ер нь бол улсуудаас өөр одоо юу яадаг цензур тавьдаг хүмүүс бас байгаа. Америк болон жишээлбэл Европыг харах юм бол 자, 미국의 뉴 옥토독스 어찌 보면 신정통주의라고 하는 세계관으로 성경을 들여다보는 사람들이 있고요. ортодокс юм. 예.
За нэг үнэн алдартан гэж 정통이 아니고 오리지널 정통은 우리가 이렇게 말씀을 가르칠 때는 나는 정통으로 가르쳐요. 그 정통 신앙은 철저한 칼빈이즘, 개혁주의 신앙의 뼈대를 둔 신학이 어찌 보면 정통 신학입니다. 그 정통 신학에서 신정통주의라고 하는 새로운 신학이 만들어졌어요. 근데 그 신정통주의는 쉽게 표현하면 세상을 좀 접목하고 세상의 어떤 희망을 어떻게 보면 신학에 포함을 시켜서 말씀을 전하다 보니까 하나님의 말씀을 곡해하고 잘못 전달하는 경우가 있습니다. Одоо нөгөө урсгалууд байгаа ш тийм ээ. Урсгалуудыг харах юм бол жишээлх юм бол үнэн алдартан гэдэг чинь нөгөө цэвэр уламжлалт шашин гэж яддаг байхгүй. Тэгтэл уламжлалт гэдэг зүйлийг юу яаш гэхээр бид нэр яг нөгөө Библиэл дээр тулгуурлаж байгаа гэдэг утгаараа бидний одоо барьж байгаа энэ итгэл үнэмшлийн энэ урсгалыг уламжлалт урсгал гэж. Гэтэл тэр ортодокс гэдэг уламжлалыг хараад ирэхлээр яаж гэхээр тэр уламжлалт дотроос нь дахиад шинэ нэг урсгал гаргаж ирээд одоо уламжлалтын бүр одоо юу гэх нэг соёлтой холбогдсон уламжлал гэж ингэж бас гаргаж ирдэг байх жишээний. 또 복음주의 신학이 있는데 이 복음주의 신학은 그나마 그래도 성경을 하나님의 구속사적인 세계관으로 들여다봅니다. 그런 것은 바른 신학이라고 할 수 있는데 자유주의 신학이 있어요. 자유주의 신학은 교회를 어떻게 보면 세상으로 끌고 나가서 세상과 교회가 하나가 되게 만들려고 하는 신학이에요. 그러다 보니까 이 사람들은 억지로 성경을 갖다가 세상에다가 접목을 시키는 경우가 아주 많습니다. 그런 사람들 아주 조심해야 돼요. Тэгээ ялангуяа нөгөө өшөө бас харах юм бол сайн мэдээ төвтэй одоо урсгал байна. За бас дахиад нэг чөлөөт үзэлтэнгүүд гэж бас байна. Тэгээд жишээлх юм бол одоо тийм хүмүүсээс бид нэр харах юм бол ямар ингэл болоо мó гэдэг ч юм ингэх хэмжээний хөнгөн харагдаг хүмүүс бас байж магадгүй болно. Тэгээ ялангуяа жишээлх юм чөлөөт үзэлтэнгүүд болохоор энд одоо чуулган болон энэ дэлхийг ингээ холиолж тэг хооронд нь зогцож холилдож ингэж болохыг ингээ хичээдэг хүмүүс ч гэсэн байдаг. Тэгэхээр бид нэр альва зүйлүүдээр маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй. 한국에는 철저한 이렇게 개혁주의 정통신앙이 총신이라든지 칼빈 신학대학교라든지 또 부산에 있는 고려신학대학교라든지 광주에 있는 광주신학교라든지 옛날에 우리 개학신학대학원대학교라든지 대신대학원대학교, 개신대학원대학교 이런 대학들이 어찌 보면 정통신학을 가지고 있습니다. За тэгэхээр одоо нэг ийм яг уламжлалт одоо итгэл гэдэг зүйлийг те барьж байгаа чуулганууд байна. Бас нэг их сургуулиуд бас байдаг. Тэгэхээр их сургуулиуд ялангуяа Библийн чиглэлээр зааж байгаа чиглэлийн сургуулиудыг харах юм бол одоо жишээл Чунгшин, Кальвин, Хангжу, Шина, Гэшиндэ гэх юм бол нөгөө нэг ер нь бол монголчуудын хувьд бас тодорхой хэмжээнд сонсч ирсэн ийм сургуулиуд байгаа байхгүй. 그런데 그렇지 않은 신학교도 상당히 많습니다. 대표적인 신학교가 한국의 한국신학대학교라고 한신대가 있어요. 그 한국신학대학교는 학생들이 커뮤니케, 공산주의자들을 만듭니다. 사유주의자를 만들어요. 그래서 예수님은 가난하고 억압받는 사람들을 해방하기 위해서 온 사람이다. 해방자, 해방신학을 얘기를 해요. 또 민중신학을 얘기해서 가난하고 헐벗은 사람, 노동자들이 주인이 되는 세상을 만들자. 그 사람들이 이번에 정권을 잡은 겁니다. 대한민국에. 그 대한민국이 급속도로 좌경화되고 있어요. 그래서 거기에서 그걸 가르칩니다. 한신대학교 출신. Тэгэхээр бас нэг тийм биш адилхан их сургуулиуд мөртлөө дотроо нэг урсгалаараа өөр үзэл бодлуудаараа өөр юм чуулганууд их олон байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр хүмүүс мэдхгүй яваад очичтэй. Ялангуяа манай Монгол оюутнууд виз өгнө гэх юм бол хаашаа л хаашаа яваад очичтэй. Гэтэл тэнцээ очиж зааж байгаа зүйлсүүд нь харах юм бол өөр байх жишээ. Одоо жишээлх юм бол энэ одоо жишээлх юм бол нөгөө Есүсийн талаар заахтаа нэг сургууль ингэж зааж байна. Одоо ханшин гэдэг сургууль болохоор Есүс бол сул дорой ядуу хүмүүсийг чөлөөлөхөр ирсэн. Тэр байдлаас нь чөлөөлөхөр ирсэн гэж заад. Гэтэл тэрийг нь болохоор яаж зааж гингүүт чинь бодит байдалтай холбонгуудаа шууд одоо нэг бодитоор нөгөөтгөө хүлээгээд очлоо. Иесус бол ядуу хүмүүсийн төлөө ирсэн хүмүүс юм байна. Аврахаар ирсэн юм байна. Ингээ ойлгох жишээ нэг ч юм уу тий.
Ингээд явчихдээ. Одоо жишээлх юм бол гэтээ ийм хүмүүс ямар аюултай гэхлээрэ ийм хүмүүс улсын тэргүүнүүдэд гараад ирэхлээрэ тэр нь сүулдэ яадаг гэхлээрэ аль өөрийгөө сүрүүлээд осохгүй бусдыг ч гэсэн сүрүүлдэг гэсэн үг. 자, 그리고 거기에 어떻게 보면 견주어서 같이 이 보조를 맞춰서 자유주의 어떤 신학을 하는 학교가 참 여러분들에게 이런 얘기를 하면 좀 불편하겠지만 한국의 장신대학교입니다. 통합 측. 그 광나라에 있는데 그렇죠. 광나루 장신대학교가 자유주의 신학교예요. 아, 자유주의인가요? 예, 거기는 아주 자유주의 그 어떻게 보면 뼈대라고 할 수도 있습니다. 그 자유주의 신학교에서 세운 데가 알지 어딘지 몽골에 UBTC입니다. UBTC. UBTC 아 진짜예요? UBTC가 한국의 그 광나루 신학교 통합 측에서 세운 신학교예요. 한국에는 한일장신대라고 있는데 한일장신대 옛날에 얌다와 목사가 거기 나왔는데 거기에서 신학교 또 통합 측에 있는 여기 광나루 장신대 여기가 철저한 자유주의 신학이에요. 그래서 그 아래 가면 맥주집이 많습니다. 그래서 신학생들이 목사님들이 막걸리 좋아하고 또 맥주도 마시고 담배도 피고 거기 학생들 중에 그런 사람이 아주 많아요. 신학적으로 굉장히 박영화되어 있습니다. 이번에 우리 한국에서 대통령을 뽑을 때도 아주 그 좀 문제 있는 그 대통령을 갖다가 옹호한 사람들이 그 장신대예요. 이번에 선거된 그 대통령이 어떤 사람인가요? 아주 잘못된 사람인데 이번에 그 지금 새로 나온 사람이요? 그렇죠. 이 사람은 정말 좌경화된 사람이에요. 철저한 공산주의자입니다. 상당히 위험한 사람인데 지금 이제 대한민국이 상당히 이것 때문에 소용돌이에 지금 휩싸였습니다. 지금. Яг нэг чөлөөт урсгалууд гэж байгаа. Чөлөөт үзэлтнүүд үзэлтэй тийм чуулганууд юм уу? Чөлөөт үзэлтэй тийм их сургуулиудыг харах юм бол өөрсдөө тэгээ зосхгүй хүмүүсээр яадаг гинэ. Хүмүүсүүд рүү биш улсууд руу ингээд нэг библийн сургуулиудаа ингээд шинээр ингээд бас байгууллагад өнөөдөр ч гэсэн байж байгаа сургуулиуд. Жишээлбэл одоо манай Монголын UBTC гэж байдаг шүү дээ. Теологи өргөтгсөн сургууль гэж байгаа. Тэгээ энэ UBTC-г одоо жишээлбэл багш болохоор тэр чөлөөт үзэлтэнгүүд гэж байгаа хгүй тэд нар байгуулсан гэж үзэж байгаа хгүй. Тэгэхээр тэр чөлөөт үзэлтэн тэр сургуулийн харах юм бол тэр ойр хавьд нь юу вэ гэхээр одоо жишээлбэл суугаад пи уудаг, макколи уудаг ийм хүмүүс ч гэсэн ингэ байдаг. Тэгээ тэнцэн оюутнууд нь библийн сургуулийн оюутнууд бүр тэр бүлгээр пасторуудаа багш нартайгаа нийлээд суугаад сайхан хүт макколи уучих уугаа сууж байгаа хүмүүс ч гэсэн байж байгаа жишээ нэг тий. Ингэж ингэ явдаг гэж. Тэгэхээр одоо тэр урсгалуудаар ингэ дамжаад явхлаэрэ хүн харахад бол айгүй тийм том өргөжсөн гадаадын хөрөнгө оруулалттай гэдэг ингэж олон зүйлээр ярьж болох ч гэсэндээ бид нэр тэр гол үндэс эзний үгэн дээр яг байрны үе гэдэг дээр нь маш сэрэмжтэй байх хэрэгтэй байна. 또 뭐 감신대라든지 감리교 신학대학교 거기도 좌경화된 신학교고요. 또 하나를 더 한다고 하면 성공회 대학교 거기는 완전히 거기 코미니케입니다. 성공회 대학교는 그래서 이런 대표적인 신학교들이 그 사람들이 바라보는 성경의 세계가 우리가 바라보는 성경의 정통 신학하고는 아주 달라요. Тэг нэг үгээр хэлэх юм бол одоо ийм байгаа гэсэн. Библийн сургууль гээд библийн сургууль болгон зөвхөн Библиэлд Библийн үнэн Библийг харахтаа яг нэг ижилхэн хардаггүй. Библийн сургууль дотроо Библийг харахтаа өөрөөр хардаг гэсэн. Бидний одоо саяны хэлсэн чулуун сургуулиуд шүү дээ. Тэр сургуулиуд Библиэд харьцаж байгаа, Библийг харж байгаа, тэг Библийг тайлж байгаа тайлбарууд нь өөр. Одоо энэ фатале болон бусад чуулгануудыг бусад сургууль одоо энэ сургуулиудыг харах юм бол эндээс биднээс суралцж байгаа Библийн тайлбарууд нь бас өөр байх жишээ гэсэн. 그래서 한국에서는 목회자들이 만나면 어느 교단 출신입니까? 라고 물어보는 게 어떻게 인사예요. 어느 교단이라고 물어보면 자기가 어느 교단이라고 얘기하면 벌써 경계심을 갖습니다. 이 사람하고는 신학적으로 맞지 않겠구나. 대번에 그렇게 경계심을 갖는 경우가 아주 많아요.
Тэгээ хамгийн түрүү солонгос хүмүүстэй ялангуяа итгэгч хүмүүс, пасторууд ч юм уу итгэгч хүмүүс хоорондоо мэдлэгтэй эхлээд мэдлэлчээд гэдэг. Та аль ч болгоных вэ? Одоо манай монголчууд асуудаг тийм. Эсвэл ямар урсгалынх вэ гэж асуудаг гэх. Тэгээ асууж байгаа нь баг мэд шиг болцсон. Тэгээ хамгийн түрүүнд асууж эхэлдэг. Тэгээд за за би тэр урсгалынхаа гэдэг гингут за окей энэ хүнтэй яриа нийлэх юм байна. Эсвэл энэ хүнтэй яриа нийлэхгүй юм байна. Энэ хүнийг хардаг библийн өнцөг өөр юм байна. Минийх бас өөр юм байна гэдэг шууд мэдчихдэг. 몽골에는 어떻게 보면 교단이었기 때문에 그런 거에 대해서는 잘 분별이 안 될 거라고 생각을 합니다. Тэгээ Монголд болохоор ч яг тэгж нэг яг аль урсгалынхаа гэхгүй боловч аль чулаад явдаг асуудаг тийм. 우리도 목사님 어느 교회 다닙니까? 바로 물어봐요. 바로 그래요? 물어보고 답을 줄 때 그 답을 보고 대충 얻어줘도 감이 오더라고. 거기구나 막 이런 식으로 해서. 그리고 또 신비주의 신학이 있습니다. 뭐 은사 중심 신학, 신비주의라든지 그 은사 중심의 신학을 가지고 있는 데가 또 상당히 거기에서 바라보는 성경은 우리가 바라보는 세계하고는 조금 다르게 이렇게 말씀을 가르치는 거가 있는데 상당히 조심해야 될 부분들이 있어요. 그런 신학교도 있어요. 그게 순복음 신학교입니다. 어디 신학교요? 순복음 신학교. 순복음. 아주 조심해야 됩니다. 근데 이상하게 여기 몽골에도 방금 지난달인가 지지난달인가 순복음에서 와가지고 엄청 모든 온 교회를 해서 이렇게 행사도 하더라 며칠 동안. 순복음이 돈이 아주 많습니다. 굉장히 많은데 거기 가게 되면 특징이 찬양, 방언, 예언, 통변 여러 가지 은사 운동을 많이 강조를 해요. 여러분들이 성경적인 내가 고린도전서 그 전에 강의했으니까 성경적인 은사가 무엇인지, 은사 운동이 무엇인지, 방언이 무엇인지를 여러분들이 잘 분별해서 미혹받지 않도록 해야 됩니다. 그럼 몬타니즘은 굉장히 많이 해요. 옛날에 초기 1세기에 이단으로 정제됐던 몬타니스파가 있는데 그런 어떤 성령 운동을 하다 보니까 상당히 어떻게 보면 개혁주의 신앙에서는 미국의 정통 신앙에서는 상당히 그것을 경계합니다. 그래 조심해야 돼요. Тэгээ бид нэр одоо нэг жишээлх юм сая Монголд нэг хэдэн сарын өмнө сүн богом гэдээ ирсэн байхгүй сүн богом чуулганых ингэж ирээд тэр нэг бүхэн өргөн төлөөтэй бүхэн өргөн төлөө тэр бөөндөө нэг 2 хоног юм болоод ингэсэн байхгүй бос одоо Монгол чуулганд босох цаг болсон гэдэг нэг ийм үйл ажиллагаа явуулж исэн. Гэхдээ тэрийг гэсэндээ одоо пастор юу гэж хэлж байгаа гэхээр тэдний хардаг библийн ертөнц бидний хардаг библийн ертөнцөөс арай өөр байдаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэд нартэй жишээлх юм бол магтан дуу, харь хэл, тослогоо гэдэг ингээ ярьдаг байхад та нар урд нь Коринт ном үзсэн юм ба штэ. Тэр Коринт номон дээр та нар үзсэнчлэн Библийн дагуух зүйл гэж юу юм бэ? Библийн дагуух тослогоо гэж бас байдаг. Тэрийг та нар ингээс үзсэн байгаахаа үзсэн байна. Тэгэхээр тийм учраас эдгээр зүйлсүүдээр бидний сурах болгондоо маш нөгөө юутай одоо цензуртай хандаж сэрэмжтэй байх нь их чухал гэдэг хэлж. 자, 그렇지만 우리가 다른 교단에 속해 있는 나하고 다른 신학을 갖고 있는 사람이라도 그 사람들이 예수 믿는 사람이 아니다. 그렇게 생각하면 안 됩니다. Тэгэхээр бид нар би өөрсдийнхөө та өөрийнхөө бодлыг одоо үзэж байгаа сурж байгаа энэ агуулга байгаа. Энийг харчаад бүх хүн над шиг гэж битгий бодоорой. 어떻게 보면 하나님 앞에서 좀 더 바르게 인정받을 수 있는 그런 부분에서 부족한 부분이 있다고 하는 것을 제가 이야기하는 것이지 때로는 그 교단에 속해 있는 사람들 중에도 아주 진실한 사람들이 있고 우리가 존경해야 될 사람들도 많다고 하는 것을 명심해야 됩니다. Тэгээ бид нар одоо юу гэдгийг бид нар библийг харж байгаа өнцгүүд нь библийг харж байгаа тэр одоо өнцгүүд нь өөр гэдэг талаас ярьж байгаа болохоос биш тий. Тэр хүмүүс бүгдээрээ одоо бузар муу гэсэн үг юусоо биш шүү гэж. Яг л тэр хүмүүс ч гэсэн өөрсдөө замаар алхаж байгаа хүмүүс тэр хүмүүс ч гэсэн эзний өмнө одоо үнэн явах гээд тий итгэмжтэй байх гээд хичээж байгаа хүндлэмэр хүмүүс ч гэсэн олон байдаг. 이게 뭔 소리예요? 이게 뭔 소리예요? 네? 저기 방금 무슨 얘기가 좀 들렸는데 여기에서 지금 뭘 잘못 눌렀나 봐요. 지금 누가. 자, 아무튼지 간에 여러분들이 우리 그리스도인들은 때로는 신학적으로 우리와 맞지 않고 조심해야 될 부분이 있으니까 여러분들이 그것을 좀 조심해서 분별을 좀 해야 됩니다.
Бид нэр ер нь одоо ихтгэл тал руугаа ихтгэл талаас харах юм бол тодорхой хэмжээгээр өөрөөр ялгаанууд байгаа. Гэтэ тэр болгон дээр бид нэр яг гэхээр их болгоомжтой хандах хэрэгтэй гэсэн үг. 자, 우리의 신앙이 어떻게 보면 바른 성경을 해석하고 또 그 바른 성경의 해석을 통해서 우리 신앙이 하나님 앞에 인정받고 또 하나님께서 축복하시는 그런 신앙이 돼야 된다는 얘기예요. Тэгээ бид нэр зөв тал дээр зөв зогсож ээж эзний өмнө эзнэр хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Энэ дээр бид нэр илүү анхаарах хэрэгтэй гэсэн. 그 저쪽 그 신앙들도 우리가 맞다 그런 식으로 하죠. 그쪽에서도 보편적으로는 우리는 가지고 있는 신앙 자체가 굉장히 오래됐기 때문에 기본적인 바탕은 갖고 있어요. 기본적인 바탕을 가지고 있는 신학이 우리가 지금 가리키는 신학이에요. 근데 거기다가 좀 많이 변질이 됐지요. 신학자들이. Тэгээ шалтгаан ялгаа нь юу гэхээр одоо энэ уламжлалт гэдэг утгаараа бид нэр ярьж штеп. Бид нар бол уламжлалтыг ингээд дагаад явж байна. Яг уламжлалтаар Библиэлд юу гэдэг гэдэг анхаарал явж байгаа хүмүүс байхгүй. Нөгөө хүмүүс ч гэсэн өөрсдийнхөө үзэл бодлоор бид нэр их зөвгөл ярина. Тэд нар харин яаж гэхээр уламжлалтын суурь нь байгаа ч гэсэн тэрнээсээ жоохон хэлбэгээд явцсан хүмүүс гэсэн үг. ялгаа нь. 그래서 여기 18절 말씀에 오직 우리 주 곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라 라고 이제 마지막으로 사도 베드로가 당부합니다. За тэ 18 дэх ишлэлийг харах юм бол тэгж хэлсэн. Харин бидний эзэн ба аврагч болох Иесус Христийн нийслэл болон мэдлэг дотор та нар өсөөрэй гэж хэлж өгсөн. 자, 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라고 얘기했어요. За тэ түүн дотор мэдлэг дотор нь өсөх ёстой гэж хэлсэн тийм. 우리가 일생 동안 우리가 믿음의 선한 싸움 또 교회를 섬길 때도 예수 그리스도를 많이 발견하고 깨닫는 것이 중요하고요. 또 그 은혜 속에서 내 자신이 만들어지는 것이 굉장히 중요한 것 같아요. Тэг бид нар энэ дэлхийд энэ амьдрал дээр тэг энэ дэлхийд амьдарч явах энэ хугацаанд эзэн Иесусийн тэр нэгүүлсийг ухаарах нэг чухал гас гадна олж илрүүлж тэр ойлгох нэг чухал бас байна. 그것이 어려운 환경에서 자기를 지킬 수 있는 방법입니다. Тэгэхээр энэ нь болохоор чинь тэгснээрээ бид нар өөрсдөө хамгаалах бас нэг одоо тий хэлбэр болж байгаа. 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다. За тэг цааш нь харах юм бол юу гэсэн гэхээр цааш нь юу гэсэн гэхээр эдүгэ болон мөнхийн өдөр аль алинд нь түүнд алдар байх болтугай гэж хэлсэн. Байна. 이렇게 인내하면서 때로 그리스도인으로서 하나님 앞에서 자기를 만들어가고 예수님을 닮아가기를 소망하는 그런 소아시아에 있는 성도들에게 어찌 보면 영광이 있을 것이라고 사도 베드로가 마지막으로 축복하는 겁니다. За тэгээ өөрсдөө эзэн дотор тусган байгуулдаг тий бас эзэн Иесусыг дуурайж амьдрах гэж хичээж байгаа энэ хүмүүс юу гэсэн бэ? Алдар нь тэднэр ч гэсэндээ та нарт ингээд ирэх өдрүүдэд алдар байх боллоо гэдэг сануулж өгсөн Петр. 그래서 어찌 보면은 우리가 하나님 앞에서 자기에게 맡겨진 위치가 무엇인가를 잘 깨달아서 특별히 이제 이번에 베드로후서 쪽 말씀을 공부한 것을 숙지해서 여러분들이 때로는 고난이 올 때 내 자신을 어떻게 지켜야 될 것인가, 고난은 새로운 희망이다라고 하는 것을 깊이 깨닫고 살아가는 저와 여러분들이 되어야 되겠습니다. За бид нэр энэ ялангуяа 2 дугаар Петр номноос харах юм бол тий надад өгөгдсөн тэр байр суурь юу юм бэ? Тий тэрийг би хэрхэн сахих ёстой юм бэ? За бас дараагийн удаад нь ямар нэгэн асуудал юм уу зовлон ирлээ гэж бодоход би тэр үед нь хэрхэн хариу үйлдэл хийх вэ? Миний сэтгэл зүй ямар байх вэ? Би яаж одоо тэрийгэ сахин хамгааснараа тэ итгэлээрээ бат зогсгож эзний өмнө тоолбгүй өөзөөгүй байх вэ гэдэг дээр энийг ингээ анхаарах талаар илүү үзлээ. 자, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. За ингээд өнөөдөр ингээд дуусгая. 자, 그러면
우리 제가 여기 좀 오후에 지금 예배가 있어가지고 지금 곧 출발해야 되니까 오늘 여기 제가 마지막으로 기도하고 마치도록 하겠습니다. Тэгээ пастор одоо пастор залбираа дуусгахыг гэж байна. дахиад дараагийн ажлууд байгаа учраас жоохон эрт дуусгаад явъя. 그리고 내일 종강식에 다 참여하시기 바랍니다. 그래서 내일 Тэгээ маргааш шөнөг юутэй те хаалтын мөргөл дээр та нараас оролцох хэрэгтэй шүү бүгдээрээ. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. Эзэн аамын танд талархал өргөе. 우리에게 신학을 통해 하나님의 말씀을 바로 배울 수 있는 시간을 주시고 또 그것을 통해서 우리 자신을 새롭게 세워나갈 수 있는 기회를 주셨사오니 감사합니다. Эзэн минь та Библиэр дамжуулаад бид нэр зөвөр сурах, түгээр зогсохгүй сурсан зүйлийг энд хэрхэн ажилттай амьдрал дээр хэрэгжүүлэн амьдрах талаар зааж өгч байгаа юм талархъя. 온전히 우리가 하나님 앞에 견고하고 바로 서게 해주시고 우리 몽골에 있는 우리 학생들에게도 하나님의 축복의 역사가 이 진리 안에서 계속 진행되어 나갈 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн минь таны өмнө бид нэр зөвөр амьдрахад ялангуяа Монголд байгаа агч дүүстэй та хамт явах болтугай таны үгийг ойлгож ухаарах бас тэр нэгүслийг та зөвшөөрч өгөх болтугай. 수고한 오강대책 사모님 또 통가 사모에게도 하나님 축복하시옵소서. Эзэн минь таны хаанчлалд хэрэглэж байгаа орчуулагч нарын дээрч таваас хамт байх болтугай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр талархангуйлаа. 아멘. 아멘. 자, 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 네.